Ogyaba atwe e camera be sin anim e TikTok abekasa because yesi abofrabowa na ya wo mo atwetwe atwetwede aya na wo bia befa camera sin anim na sebe nyamedifo kakrakase na wo kasetia no kwan of house nya ne sika se wa pie ntam na wo we da be no baaye wo ye fake prophet wo se anu nti na ama sebe ye ka se fake prophet ados wo Ghana na we nyina eka ho nti na ama eye fake no adoso eye prophet Ogyaba se wono ba bia wo chance no e wo movie industry no e wa pa because no anka so oye ne difo papa bi dada ansa wono aye se wo de ne hu right industry because no wo akade na niema na se adwuma no so na ne gi ho so obeye nti a wo de ne hu wura na emo na se o acting nya na eye most of the actors no mo ba na sorry e ho na wo mo nkom epiepie se bi mbekọ abroche ne ade enti nya me friend no ache ne ya kasese egu Ghana mind gold o mo ye gold adwuma mo gu mo de ono ne de e wo outside ma papa kra di gold kire ye se wono gold ho adwuma pa de wo ye bi ye kasika pa wono wo bi dada na ye ni difo wo ye na disika bi abre na ndwuma hodo wo bia disika bre no etwasa adagora de ne bebia wo koto sika egu no so eno nti ye mmebu amobei a motu na ni esusu se wo bada be na wo bi akofa coat na wakofa ngosra na wo hwehwe gu nkrofo apampamu se nyame afre no wo sra mu munjai no no nyame frɛ no ache dada na nyame nso ensa wo ne frɛ na wo de afrɛ no me so ma enko eye prophet Ogya ho enkoti ono so ne sama wo de ma embra sesia bia bani afi kakra wanyini nti oba app yi so a eye atwere nyansasem twu nyansasem na yenhunu se unyansa ne wunyini no ma ache pepepe enkotwera de a obi ni mu a na okokokan a obesori na ono nso aye na adwene se ne ma me nso me nkonkoye prophet eno na be me nya fake prophets on the land. I was a prophet before I joined movie industry, and when I joined movie industry I was a movie producer. By then, yes, will be a producer. You can imagine. We be huno ni se nipa kro ni se ni munye du a wonti me produce one movie. Me na me call e kofa na Mama Brown. Man be directing me movie mami. Sa time no ho. Na Mama Brown. Yes sika na woje no. Obo na se wo ho nye da wonti me ntwia. Na imagine say ni amakwa kofa ne se omra me act. No one san direct. Ono anso na script no me kan story ne kire no san atwroye. You can imagine. That time the Evander ono na ye hot cake the whole Ghana when it comes to camera works. Evander no ye number 1 the whole Ghana. Me koye san kofa Evander na me dey produce some me dey yes some movie no. So you can get to know say I wasn't poor when I joined movie industry by God's grace. Yeah, Papa akasa because empoetwa no ya dos too much aya na difo ni bi ho a wo ma hyase but ye hu omo se social media na ema ye hu omo kakran akro bi mo start a anu ode na so nyame epeja na Ghana fo nso dia ya na bre no omo hu na emo yedie no no na yetu yani esisu a na ye twa wada papa so wa bre dada nti ye nya no do sopu ekwe ntwa na mbeso ena wie makra